Draga ekipa s interneta, vi imate jednu super privilegiju, a to je da vam se u Mixer House dovlače dva imena koja su užasno jaka trenutno u Hrvatskoj, a koje niste imali prilike sigurno nikad čuti ovdje. Jedna je Sara Renar, a drugo je Mort. Sara Renar je jedna preslatka kantautorica iz Zagreba, moja draga prijateljica, diplomirana arhitektica koja je odlučila napustiti sve i baviti se muzikom i to je super ide. Bavi se onako alternativno, stvara alternativni nekakav indie kantautorski ambijent stvara i toliko je dobro u tome, iako to stvarno nije komercijalna muzika, da je uspjela ove godine maznuti Porina, znači Hrvatsku diskogradsku nagradu pred nosom Nine Badrić, koja je vjerojatno radi toga počupala kose, ali je stvarno dokaz da je Sara Renar uspjela osvojiti naše srca, sigurno će onda i vaša. A drugi je Mort, jedan super band iz Sinja koji je, mislim, najhot roba trenutno na hrvatskom muzičkom tržištu, koji svira posvuda, okuplja užasno puno svojih poklonika, radi nekakvu mješavinu roka, punka, aktivističkih, slekerskih, jako zabavnih tekstova, radi jednu posebnu atmosferu koju morate doći vidjeti, a sve to možete, znači i Saru Renar za nježnije duše i Mort za malo grublje duše, možete vidjeti sljedeći petak u Mixer House-u. Dođite, ja ću biti tamo čekati.